Kwa Kiswahili umesikia maelezo ya kila kitu na governor. Kesho tunatarajia Mheshimiwa Rais William Ruto anafanya kazi yake kama rais wa nchi. Sisi tukiwa viongozi hapa tumejadiliana, tumeangalia kila kitu na tumesema kwa kauli moja tukaribishe rais na pia tuwaeleze nyinyi tukiwa zote wakaji ya Wajir tumkaribishe Mheshimiwa Rais ili sisi tukiwa wakaji pia tufaidike. Na hiyo faida sio kwa manufaa yetu, ni kwa manufaa ya ile mambo ambayo inatuhusu. Tumeangalia mambo ya maji, tumeangalia mambo ya sitima. Tutasema kile shida ambayo kila wakati tunasikia inatuhusu. Dawa inatoka kwa Mungu, lakini pia sasa yeye ndio kiongozi ya nchi yetu. Kwa hivyo sisi ni kwa himiza nyinyi mjitokeze kwa wengi, muonyeshe tuko pamoja, na ili sura ya Wajir iwe sura ya umoja, maendeleo, na tunasema kazi itaendelea. Kwa kumalizia, shughuli ni ya kesho. Leo wako Wajir, Mandera, kesho watakuwa hapa. Hiyo fursa, kwa sababu uchaguzi inakuja, ni vile governor alisema itakuja, wewe utajua njia zako ya kufanya. Lakini hii sasa ni muhula ya maendeleo, na muhula ya maendeleo haina mpaka. Ndio zote mnatukuta hapa tukasema mpaka yetu ni kufanya maendeleo pamoja. Kwa hivyo nyinyi pia, hata nyinyi mkiwa wasomi, mkiwa watu ya media, sisi tunasemanga watu ya fourth estate ni watu hatari sana. Mtusaidie kusambaza umoja wetu, kazi, tukaribisha Mheshimiwa Rais, na hivyo ndio ile mambo ambayo tunatamani itajitokeza. Tutawashilisha kwa Mheshimiwa Rais, na nina hakika sio zote bengine zingine zitapata dawa. Asanteni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Halkan waxaan ka salaamayaa reer Wajir meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay biri marti culus baa noo soo socota. Madaxweynaha dalka noo soo socdo aan soo dhaweyno. Aad baa loo sheegay maalin dhoweeyta madaxweynaha meeshaan markuu joogay inaan isku booqnay. Maanta reer Wajir waxaan u sheegaynaa anagoo madaxda oo gacan is haysana aan isla jirno. Berituna madaxweynaha wuxuu u imaadayaa sida la sheegay project u imaadayaa, siyaasi uma imaadayaa. Reer Wajirna waxaan leenahay buuqan yarayno, siyaasi waqtigeeda ay imaadi doontaa. Waan ognahay dhibka Wajir ka jira, korontadan ugu weyn. Madaxweynaha mar badan waan u sheegnay, waan u sheegi doonaa, waan ku adkayni doonaa. Soon baa soo dhow, soonka insha Allah waxaan soonka insha Allah ilaahay haduu dhaha nallaan inay jiri doonin aan u maleynayna. Sidaan ku hadalnay oo ku tashanay madaxweynaha biritu waxaan isku dayaynaa asagoo inta ka bixin inuu generators noogu soo daro, generators ka dhinteena inuu noo bedelo. Marka reer Wajir waan in salaamaya biritu ii qorixi baan ilaa. waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha uu socdaal ku imaanayo Wajir. aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. waa safar in badan naga soo raagay, laakiin waxaan u tirinaynaa mashquulka wadanka intiisa kale ka jiray inuu madaxweynaha ku maqnaa. mar hadduuna soo xasuustay oo uu noo imaanayo waan soo dhaweynaynaa. dhammaan reer Wajir waxaan ugu baaqaynaa, annagu waxaana lagu yaqaanaa dhaqan soo jireena inaan martida soo dhaweyno. martida in la soo dhaweeyo, madaxweynaha la soo dhaweeyo insha Allah taala, iyo inta la socoto dhan in aan gudbino dhibaatooyinka ina haysto iyo dhammaan waxyaabaha aad u baahantiina waa mas'uuliyad annaga mas'uuliyiinta aan saaran. waan ognahay dhibaato badan baa ka jirto, koronto yarida ka jirta magaalada Wajir. dhib soo socday muddo dheer, in badan aan ka hadalnay, xitaa baarlamaanka gudihiisa looga hadlay. waxaan filaynaa insha Allah taala safarkan inuu noqon doono kii kama dambaysta ahaa ee aan arrinta ayada uga hadalno, hal waaro oo lagu qanci karana madaxweynaha ka sugaynaa annagana inaan u gudbino oo sida ugu wanaagsan aan ugu gudbin karnaan ugu gudbino. annaga naga taqaanaan dhowr ballanqaad oo hore oo markii uu imaanayay shirweynihii ay qabteen madaxda reer guuraaga halkan Wajir lagu dhigay baa jiray. 4 arrimood baa ugu weyneed oo ka mid yahay wadada isku xirto Isiolo ilaa Mandera, in ma taqaanaa khadka
korontada ee qaranka national grid-ka loo yaqaano la soo gaarsiiyo Wajeer in passenger terminal laga dhiso airportka Wajeer si dadku ay uga badbaadaan dhibaatooyinka lixaad kale ka qabsado irida hadda laga garay militarigu ay taagan yihiin waxa kaloo kamid ahayd arinta iyada ah in sewage-ka iyo biyaha Wajeer oo hadee 50 sano ka badan laga hadlayay in ugu dambeyntii maanta xal laga gaaro oo aan helno mashruucaas isaga ah waan soo xasuusin doonaa madaxweynaha codsiyo kale oo tiro badanna waan ku daraynaa maadaama baaxadda ay leedahay dhibaatooyinka dadkeena haysto ay aad u ballaaran tahay inaan gudbino waxyaabaha idinka dan idin ah annagayna saaran tahay idinkana waxa waajib idinku ah inaad madaxweynaha soo dhaweysaan aad baan idin kaga codsanaynaa in amniga la ilaaliyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi yangu ni kusisitiza na kutilia mkazo yale ambayo yamesema na wale waliozungumza mbele yangu viongozi akiwa governor na wabunge wengine waliozungumza. Iliyotuleta hapa vile mnavyoona viongozi wa kutoka vyama tofauti tofauti tuko pamoja katika umoja kumkaribisha rais kesho Wajir hapa Wajir. Tuko pamoja kama broad based government, ni wakati wa maendeleo. Kwa hivyo sahi haina vyama tofauti tofauti, tuko pamoja. Yes, wale wako hapa wametoka vyama tofauti tofauti on the basis of broad based government. Kwa hivyo kama watu wa Wajir tumeshikana, hatuko tofauti kwa sababu ya vyama, tuko pamoja kwa maendeleo mpaka ifike wakati. Ya pili, tutasema yale ambayo muhimu kwa watu wa Wajir, mmoja wapo ikiwa ni stima ambayo hii town imekuwa na shida kwa muda, na pia maji. Mnavyojua kwa sasa ni msimu wa kiangazi na watu wengi wanaumia, hasa hii Wajir town na hata constituency nilipotoka kama Tarbaj constituency kuna shida ya maji. Tutaulizia rais baadhi ya maendeleo ama programs za maendeleo ambayo tutaulizia ni mambo ya maji, na tunatarajia mengi yaweze kufanyika. Na ya pili ama ya mwisho, nataka kusema watu wa Wajir washikane kama sisi viongozi tumeshikana, tuweze kuendeleza Wajir mbele. Kwa hivyo kesho tonane. Soomaalida waxay dhahan ninka ragga mana cabsada mana caytamo, danteena aan biri sheegano aan caytan iyo dibna aan dhaafno. I'm Honorable Sane MP for Wajir North. His Excellency William Samoei Ruto, the 5th President of the Republic of Kenya, will be with us tomorrow in Wajir County for the first developmental visit. It will be a day long and the President will be spending. I'm getting gestures, I don't know what. I see. It is a day-long visit where the President will be spending the night in Wajir. That in itself will tell you the seriousness and how intensive his meeting will be in regard to addressing himself to developmental concerns of Wajir County. As usual, when a president comes, the people of that county will be pregnant in terms of expectations they have of their president. We are looking forward to getting a lot of goodies, from power being a priority thing, to various issues facing, challenges facing the constituencies. So it is county-wide in terms of development, and ours is to give him all the support, to receive him, welcome him, and make sure that we pronounce ourselves to the concerns that are biting across our county. So it will be a good day and a time to really sit with our president to address our concerns. Thank you.